khususan ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin wa ila hadratin nabiyina Ibrahim alaihi salam wa ila hadratin nabiyina Ismail alaihi salam wa ila hadratin nabiyina Ilyas alaihi salam wa ila hadratin nabiyina Khadir alaihi salam wa ila hadratin nabiyina Isa alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar, khususan ila hadrati ila khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali wa ala baqiyatis sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rahmatullahi alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra wa ila hadrati sayyidatina hadrati wa khususan ila hadrati Syekhna wa bin Umar Kanara wa ila hadrati Sayyidina Anjar wa ila hadrati Qadir Mukhtar wa ila hadrati Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa ila hadrati Abu Yada Manuri bin Arman. Rahmatullah alaihim. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa amidna bi asrarihim wa amidna bi asrarihim wa ma'unatihim wa ila hadrati Sayyid Yasin Al-Padani wa ila hadrati Sayyid Ismail Al-Yamani wa ila hadrati rahmatullah alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغارب يمين يمين إلى شمال يأخذنا حضرة إلى سلطان الأولياء قدر الله سبحانه. السيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسيد عبد القاسم بن يونس والبغدادي وسيد سيد وسيد سيد القرخي وسيد زينب بن مريم بن آدم وسيد سلام حسن بن وسيد